la sua domanda è una vittoria dura, una tradizione che tira avanti ancora. Questa vittoria è stata raggiunta con una difesa forte e con un attacco abbastanza veloce. Ma io penso che oggi come oggi l'Olimpia sia una delle squadre più forti del campionato. Io sono andato a vederlo di persona sabato scorso contro l'Alumini e ho capito determinate cose. Abbiamo impostato la partita così appositamente per non lasciare spazi agli avversari. No, mislim, da je Olimpija ena najmočnejših ekip v slovenski ligi. Ogledal sem si tekmo proti Aluminiju v Stožicah prejšnji konec tedna in smo se za Olimpijo posebej pripravili, nismo jim pustili veliko prostora in mislim, da smo dobro odigrali to tekmo. Bradaschi è stato uno dei migliori. Se l'ho portato qua vuol dire che credevo molto in lui, è un giocatore di grande, già nell'Udinese era di prospettiva e qua sicuramente può fare la grande differenza. No, že to, da sem ga pripeljal sem, pove dovolj o kvaliteti tega igralca. Tudi v Udineseju je veliko obetal in mislim, da lahko še veliko naredi. Quanto ha influito il momento nel terzo minuto, cioè napaka? L'errore dell'Olimpia in difesa su questa partita. Noi avevamo impostato la partita sugli esterni, l'azione non è nata per caso al di là dell'errore. Io penso che non ci sia stato tanto un errore ma tanto la bravura dei miei ragazzi che oggi hanno fatto una partita molto attenta, accorta e con grande disciplina e grande cattiveria e questo deve essere la mia squadra. Mislim, da na sam končni izid tekme ta napaka ni vplivala. Mi smo igrali zelo pozorno, bili smo vse skozi disciplinirani in dejansko ta rezultat je dosežek celotne ekipe, ki je to tekmo res odigrala dobro. Adesso ci sono 3 partite in trasferta, cosa si aspetta? Ci sono 9 punti a disposizione, io cercherò di riuscire a portare a casa più punti possibili. Imamo 9 točk na razpolago, skušali jih bomo pripeljati domov čim več. Gospod Razdrh, danes šele drugi poraz Olimpije, odkar jo vodite. Tukaj v Kopru vemo vedno težka srečanja Olimpije na stadionu v Bonifiki. Kako ste vi videli danes to srečanje? Mi smo se prišli nadigravati, mi drugače ne znamo in mogoče nam je, pa mislim, da tekma tudi ne bi drugače potekala, kakor je, tudi če mi ne bi naredili te katastrofalne napake na začetku in jim podarili zadetek, ampak enostavno njim potem bilo še lažje. Zaprli so se na svojo polovico in čakali na kontre. Jaz kot trener bom vedno zagovarjal način igre, ki ga mi imamo, mi se ne znamo braniti in enostavno verjamem, da tudi če ne bi naredili tiste napake, bi tekma izgledala čisto enako. Tako da mi pa nismo bili dovolj kvalitetni v tej zgoščeni postavitvi, da bi pač realizirali neke pol priložnosti ali pa tudi težko smo si jih tudi ustvarjali, neke poteze več nismo imeli danes. Manjkal je morebiti tudi kakšen strel daleč, kakšen strel več? Moram reči, da obramba je bila res zgoščena in se pravi zadnji 2 liniji, zadnja linija pa vezna linija, se pravi z 9 igralci pač so bili nekje na 30 metrov in je težko odstreliti. Problem je predvsem drugje, da mi še tisto, kar smo prebili na boku, predložki so bili slabi, tako da nekonkretni, v bistvu vse žoge so bile vratarjeve, tako da to je mogoče tista ekstra kvaliteta več, ki jo danes pač nismo imeli. Nekaj preglavic vam je povzročal tudi novo pečeni igralec tukaj na Bonifiki, danes njegov debut Bradaskija. Ste pričakovali takšno igro tega igralca? Jaz, če sem čisto pošten, jaz ga sploh opazil nisem. Razen v 4. minuti, ko mu je pač naš igralec podaril to žogo. Ostalo, se pravi, mi smo danes tekmo izgubili z udarca pa pol na vrata, enega smo jim pač mi podarili, drugi je bil pa realno povedano naš kot, pa ni bil naš kot, pa na drugi strani njihov kot, iz kota smo dobili zadetek. Na roko vam gre vsaj to, da imate zdaj 2 srečanji pred domačo publiko, ker težko izgubljate? Ja, čeprav mi imamo neke igralce, ki so bili na kartonih, pa mislim, da so danes bili skartonirani, tako da
domača tekma, Triglav je v formi, ampak pač mi bomo igrali napadalno, tako kot pač igramo in bomo poskušali zmagati. Ne.